Ya tulung lah Jon. Tulung Jon pan gue badanan. Wis kayak bae wis nyong nyili 100. Otak Ada pele Pak, ciprati Pak. semana lu nggak? Mana sih? Bucok gimana? Ya kayak gue bayar Jon ya. 100 ngotak bungai. Rongai bumbu apa? Pan bada melas tolong ya. As minggir, sikil awas. Siapa nih? Tapi Messi, anak wong lanang lagi berusaha kayak kiye ke sila-sili. Pas wong sila-sili membeli sebenarnya kayaknya tuh wadon mainnya bubadanan anak. Mon disit Jon. Udah jangan isi-isin nak kek. Wong lanang yang sila-sili pan gua apa sih ora? Pan gua kon. Ampun. Dilo apa? Daster kayak nemen daster, Pak. Orang mikiri. Wong sementara kayak nganggo langsai dijahit tuh di gadingna daster. Kuat tuh napa kayak kue. Orang mikirnya gak orang mikiri sebening tenang gue badan pangutang sini sapa wis orang mikiri. Dasare kangelan kon. Ora mikir kon. Wong lanang nyili duit kayak kiye ka. Bojone anak bunga 2000 apa. Keuangan boy daster. Wong itu kayak jare nyong sarung toldem. Jahit nang pada buaya.